Үтө күннән күндү көрәчүләр, күндү истәчиләр, бүген чәппер, күндү 2 час олата эһиги саха көдөрөйтнер компания күйга краныгар уанна тетим сахара диетигар бу эфиринен Time Out спортивный берине көрө исте олорот. Я бүгүн биһиги студия битигәрдә бокса туһунан. Кепсет яхпет, манна биге обаста булдах гылҗыттар бит номно кәллеләр. Я бастыгы түймәк битигәр бие хагылдыттыктыра, иртүмән ыччат җылаларга физика культура ва спортка сис комитетин председателе, биге атыр бит боксер бит, Россия төләк мастера, Олимпиада призеры, Европа үстүгүләр чемпионы Георгий Балакшин. Кәләнәләр Георгий Александрович төпедән. Онна Сибир кентуттар боксер бит, Россия төләк мастера, андайды үрүн көмес призеры, Европа категориялар чемпионы. Я Василий Егоров кәләнәләр үтә күннән. Bu satırı keminden aksine ilga bu örgü spor uğrağaygar vızaf severeden daha ulukan terehen bular profesyonellarga boksaga biheha Азия чемпионын титулын bu jahtıra onda da söylbək internet kisiler bularlar. Jara kim ağır Gürgüslanmış. Тоже Николай Дорова. Тоже үстерәһәме булыр. Совместная администрация, город администрацияның катары федерация буны Минспорт булан уже үстерәһәм булыр. Аллата бу вызов севера уже традиционный күрәктә булыр. Самое главное дем бу вызов севера титульный бойдар балар. Теварлан Михаил Азия титулын бу на Назар Андреев Россия чемпионын титулын бу җыгта. Основной итибар он тохтар бит эдер спортсменнар бит Пшенников күрдүк кем Малгин күрдүк эме дальше би тохтар рейтингы бойдары бар болуларын күрдүк. Отон кинлер тохтатыр кисяктатыр. Я онна эссе туду көрөктөрүн сәби ылжачылар интернет болду. Бу күрәктеге бу терәһәнгә тохтох бар. Василий пресс-конференция бу бутаде. Пресс-конференция бу бута. Онна биге аксыны 3 жылатыгар жарга гонук бут медиа тренировка ден алата смелерин аран оголорун агалан боксаны хергил жона келе агалан улаттар жарыктарын көрөктөрө онны бие кайгыттынлыктары барламап Миша та кинегетти кисер Тайланис бар болу биге чемпиондар бут бар болуктара оннотун өсө Прокопиев Мишалах Малгинда хами бәйләрен жарыктарын көрдөрөктөр. Эти 3 жылга болар, 4 жылга алар, онна 5 жылга уже медиа взвешивание болуа. Эти кандай болар? Эти тугун көрәҗү белән локациянын кандай боларын, но асырда кинлер 5 жылга асырда янналар, оны киһә уже эти жоңга сергага яннан көрөлөр уже эти медиа взвешивание болар. Официальный взвешивание болар. Онна киһә улар эти медиа взвешивание. Онна 6 жылга уже кисилер, осы бейха 6 бой болар. Бу Георгий Саншепитин тагынан бу бейха Михаил Прокопиев кисега. Россия призеры онна быйыл кенне бу хатуртагата Чечняга тиен Нороттрикадла мастер норматын толор буда. Онна аны тагынан сөбиге чемпионнар бит. Дигин чемпионы Алексей Уваровский, онна Манчары 2 төгөлләк чемпионы Каядамов. Киселдер дия. Нәһән теренәде. Бастыгыларын да халлар дия. Иринга. Гөргүс Владимирович, манда терәһәннәр боксына бу бокс хайдытыр тог оролда, солталаклары. Тоосенен ого тренерге текстәчү, постоянно кепстәҗәвен. Ого клор залга келер буланы или улган терәһән буланы, клубыр улган турманнык республика һәр именно ол көрөнгә улган терәһән буланы, ол кенттен ого бир или тип бастыгыннан икеннән канны гәрә бихис спортсмен улган тахымга олимпиада ду миргә дөшүдә кытыннаны ме ол көрөнгә сразу олор залга ол кенеттен элбен берелдер. Или канны гәрә улган тахымнах спортсмен кәлән мастер-класстар орданы өтө олорга төкөрүстәне. Бу 3 мәмен бар. Итекеннен олор тутулар, залга билдер. Профессиональный бокса саха серегер сайдар кескиле анага. Ханыма биха анды чемпионы инде көт таксан баран еген сөптү холбара. Любительлерге биха чемпиондар бит баллар. Де үтөлө масада баллар то профессиональный бокса биге хайдык бутун сөптү. Анды хайдык бутун хеп колор это пример күрдө тахны эти
улахан тахамнах спортсменнер эти Сергей Ковалев курдук, Руслан Проводников курдук, эти бәләре вообще бәләре тохту көмәте хохтуга хох Америка көһөннәр бәләре чилләрен эти бәләрен аттырын титулларын оңостуут убут жоннар. Олен биядан үші лоттар баллар, особенно кыры яһаннарга хлорити. Михаил Прокопьев курдугун кыры яһаннарга он до 63 энде хәпти. Толган яһанга бия профессионалларга шүдүк кисен хәптак ки Назар Андреев бар, манератынан да аны, туунан да аны, эти былрыңы вызов севері кисивтер да аны, төшү баты кисивтен, жинен туунан бассыр. А так бия канша барта барма. Олар бу баллар таланна олар албактыр, үлли хырына дейти. Василий, нера ити чагага профессионалларга. Профессионал боксават болсын. Жылы теңе билген бар нер бу билген вызов севері үстүгүлөн дылдар ди. Бу осынын тогу гытылдар иден. Тогу темпо. Чөлө тутуагын ден. Онна спортка уланы жону агалагын. Сүрүнөн боксага ден. Профессионал боксагаттан осын андай дуга бартыр тархамыт көрүң. Онны күскө хайда турар көрүң. Оны бийге мен көрүбүн сакаларга үсүрүнөн ди бийге булыр-булыргаттан бийге өвгөлөр бир арактары аган келектери. Бийге булаган инстинкт самосохранения бар, гемтгар бар, камтгар бар. Оны көрдүк бу боксерлерге булаган бийге любительский бокс, олимпийский боксларга да кайнар 3 ранг киселерди. Антон профессионал бокс 10 ранг кисе, 12 раунд. Жа характерин жонно билдир. Күстө сакалы характер. Хор Василий Петрович кисибите, хастада кисибите, хастада кайтлауд. Кине хадак кайырды, кине характеринен кайырды. О көрдүк бийге ме барлама Миша кине мен бәтенер характердах. Вроде кине скромный багай ул, онтон жеринге киданы же Ботур ханаты же он уктаринга. Олим булган кескелләр. Онотон бийге быйыл булагана Федерация бокс России партионан килер дүйүк килер бийге медиа свещенин көмөр көрдөрөктөр, то есть бу бийге вызов серу жекусиге болара Россиянан бартан тарханы. Оны бийге то эхилден тоже матч ТВны уже көтүллек бин багарабыт. Оны бу вызов севера туга именно бейга толчок болта. Бейги бу билген региональный уровеньге такканар бит, билген уже международный тастак бит, тайскалард. Онтон бейги олтыр бут бейги сыл бу 40 пут темже Варлама Мишалах киндер холобур болуктурнады. Атаздойдуга ховор барын кейсектарнады, оны тоздойду такканар киндер кайталыктырнады. Атындойду Америка тиен келди. Ханан көрүнгүтү сака болду, же хандар деребини болду. Тыгынча кейолору деребитер кини тиен Америка тиен Медицинский гарден. Да, медицинский гарден ара кини каян илидин көрөктүндөр да. Кайда курдук эдер оголорго кине холбур болот. Кайда курдук оголор кине герой болуктар. Олим бийиники геройдор оңоту именно бу вызов севера каян ытан. Ат бар болуктар. Ат бар болуктар. Күндү карашылар, күндү стачылар көрөнөр. Би студия өтөр бу биги этергел ончалы бу кинилерге гаддан бу этехадабын ха бу Кыргызстанда биш он хылыбы вончахылыбы танде Россия сүмердеме ханаты бастыгы нөмеріне хаджан олимпиадаға тиен медалилан андуйдуга Европаға де онтан бұл эстафетный палачканы Василий Гора болар. Әме вончахылы ме хаджар, әме Россия төлі мастера болар, әме әлбәк құрақ тейлерге местеліген. Кыргызстанда биш қапатан кітті болар хадибетін де. Онтан себәс бысты уақтақ тейлер де. Білген федерация олилеген екен де. Оның білген бұлдан әдір болта балалар да. Кімнәқ халғықтарын сөбейге кыйлар гытын. Это мен көрөбүнен бу как раз кисен. Вот еще это хамга кисен аптах. Вот Назар Андреев бар как раз маны жоннор келен тух-тухтуру сөби көрөктөр он Руслан Никитин Руслан эдер нерингри бола бар. Мен көрөбүнен табу кюоттер он Леон Павлов Леон Никифоров бар. Павел Васильев, Павел Васильев, Леон Никифоров, Руслан Никитин, он Андрей Назаров. Це был основной костяк лидердер бит, бей команды өтер келнер болуктар. Та мен көрөбүнен. Та Василий хөбелеринне. Вот бей кайдак кайсыкынан үлләтак битне бу олаттар тутабыты, оны кендер лидер болулары көмөлөбүти. Кайдак условия бере канады бастыран. Кинелер хогору тиенин жартыныктарынады, хогору тиен гөрөктүяктарынады, атын омуктар гытты кинелер боксалыктарынады. Оче бидде хайдалдыр. Он, конечно, финансирование было. Финансовар была она проездкин, төлүгүн, перелеттарын, проживание, питание барын төлүгүн. Эти условия орамут олтар бун анара тахарта анара кисектарына, анара кисектарына кинелер биден хайдалдыр. Бейханны жигине олтар буда барда бар. Олтар бу жигине каратырдактар, кисектерин багаралар, саналактар, багалактар.
Онта билин карагар түгүллөн бара турар быйыл була чемпионат России эдердерге 19 сүрбеге хасактарга те Павел Васильев, онна Руслан Никитин 2 месте булдылар, онна Хюс Леоников болды. Кинер Россия сборныйгар баллар Семердеме командага, онна бу билин бу аксыни гайме хантамасыга гөрөктө юлары турар, онна Павел Васильев кисер, оны да хана өсө Прокудин, Данил Прокудин, минеттенер боксер кине Минскага Белоруссия баран кисектах. Сөп, резерв бар, Николай. Резерв бар. Үлге қаранады. Ол вердер. Онтан буланы федерацияны ыйпыттыр, Федерация билинги хастабы кайдагай. Билинги хастабы халаячы, оны билин кимдак балдар өсө. Он полностью успехи, такие правления бар, основном президентным председателем Алексей Петрович Барыбекке Белят, Мим Барбин, Василий Михайлович бар, Евгений Николаевич Составка бар, Александр Михайлович Михайлов бар, Федоров Дмитрий Николаевич бар, то боксердерман тухтыр, он атанысы тухтыр. Это член правления члендерами балар. Чего все где-то 15-16 такие бар. Чуйди. Вот хамы тумус тутта жамы бары бир самага болгон үлеле хижа булакат федерация кити. Тoko жетер буллана аңардас министерство эре көмөтнө мул бакы федерация элбах ами ороллах деп спорт хайдырага ханнык бары көрөнгө Олимпия федерация хайда үлелегиттен методулукта. Анан кыжык бибиги аттак соллах тумус туттар кен туттар чугу жомут федерация кирбиттер, оны бир гөлле хижаларына хайвердер. Ол тахолора барып түмсен химбир чемпион таксыга демет кетебе булдагы. Сөп. Онтон бу вызов северде кайдак элбак кейтер билеттери кайдак ылалары төһө болары билет. Осын этеттин кепсихана. Билин афиша икте тагысты билет саната трибунага онны үстүгүнчө киялорун септакты. Онны 5 мөһөр 5 мөһөр онна VIP меселер баллар. То есть рингаттан чугаскарын ороллор, онтон 5 тыгынча, агыс тыгынча, оны 10 тыгынча. Хамы ракын билет 10 тыгынча. Ачагана булана ол 10 тыгынча акылар ток кирери, оны чугастан көрөлдөр ди. 10 тыгынчаган чугастан көрөгөн, оны таханан өсө яка мынык сок, чай, мынык туспа булана осто бар болу. Кине барынча яктырсып, оны келен чугастан келен көрөктөрсөп, оны хавар тугаден фишкада ен хадда хатрек. Ол тар таксаллар тоқтан быйыл булаганы биги трибунатын тартык бир 2 түт. 2 түтөн таккаллар, онна жону ол 5 мөһөр бу жону трибунаттан ааллар, оны ол 10 тыгынчал бу жон аттан ааллар. Оны ол печаткалары мен оксон ааллар идан. Ол кени энергетикадан анчусу дуун 10 тыгынчалын бар. Оны бен санаган 3 ханаган 3 баган кени хманды метр дама какой-то степени. Бата энергия онюр булат. Шой бат, мен вызов севера 2 турнирге хеджибутум, оны кыжык рингаттан көрөр алактын де. Алактын хеп. Алак этти бычакты этергеле көлөһүндөрө көтөн келенсеп, шой бага ханси. Оны этен ринганнер олоргон 10 тыгынча урлан барган. Оны олок атын мындык көрөгөн, оны кини иске хайыллара, төбөгө хайыра, төбөгө табары, олок атынды келдир. Аныр ырылакты гонаныр күскө келдир. Онтен боксла хажыгын сүсү да бак. Оны тренерин тугу хаңар арайын барда келди, шой бага. Onun kaydak kiselleri kim kıyını hereni kıtta bilekhansı. Onu судьялар, doktor kepsetelleri alaqatın bolar. Onun kıtatan kalyak bilin nada doktor. İti afişe yıkıtı tağısta bilet bir mağa doktor he. Ondan kaçılar onları tehim bir elbahtar bulladı. Her yer onun kaçılar onları çugas olaran emekori xotun söp onu biletler bir tane kalıkların söp eddelan bir xanada. Ondan kıtatan triumfu talur okudun nada. Triumfu talur okuyaba bitti. İti korken turnirge kötü bitti. Hada xodun. Турниры это японецтер, это барын Николай Капсепепети, как раз Япония команда, Семердеме команда такая болан. Это почти тула испытывает. Онну. Хо, туққа финалларга ыбытчырады, he. Бастан балана агая хавас теттон агоған бұрғынеті, онтон балана финалларга, именно бітет күнге финалларга $1 месте хоқ. $1 месте хоқ, оны аллара, эле бастар баллара, дебарды $1, оны турар киеме болны. Оса 5 тенче кекелле болақ. Оны хен балана, onun bulana toluk qaybet, onda bulan bilet hınata 2 tөгөлгөр хан 1 тенче күнгө. Билим 5 мәгәт, оны каянда кале ханада доктор. Я onun барагытын кете хәбит, каш жылга 5 жылга болду. 6 жылга 5 жасына алыныр. 5 жасына алыныр, оларда биги көрөбүт. Субботага
5 частым. Бу отоготун барагын жанар кем булда. Онан булана баракали ханна бу афишаны көтөрөбүт эйха. Анан онан булана амбастыкы беги история битигер Азия чемпионы бар булган септи профессионалларга. Азия чемпионы, онна Россия чемпионы. Назар Андреев кисер. Онан бары калияхпытын нада, ылжакпытын нада, онна этергерлы 5 маяка кийбилин остул бой гахыр качата. Онан келемит көрөбүт. Такси качта булда. Ото чуга солдор ачыда хати келем баранга 5 маяка келем көрөп котун сеп. Онан була мен каянда калиягым, олох бәмдагы кетеге жабын. Онна аңадас ки ол Уваровскай кая адамап кисиден көрөм бара була. Бүгүн булана бири бит кистягар Михаил Варлама биякыттыга кини ханатын истекпит. Онна бири бит үч чагар кая адамап келер. Онна ja Уваровскайга кырдык тереш токудук тура хаңыры булда батта. Кимнә карачы мен Алексей Уваровский белемне хаҗаран. Белемне күнә хаҗартанлар. Оны бәйләрен отметка булдылар. Белемгенде. Бире белеммен хәрән инҗил. Hem bir indik var bulukta bula ana gıt uqqa Söp onda boksага soq toq xolubara kuraqtiler katahalleri toq Mehmet xandı kuraqtiler bağları bulanga. Hilgede. Osana boksага kuraqtiler. Bilin Kubak мэра болар. Бу аксыны яганы, оны 5 жылга аксыны 5 жылдыр Кубок мэра бу города Якутска болу. Дие. Да, эти оглорго. Оглорго дие. Онта республика чемпионаты. Республика чемпионаты Эхил. Эхил же варал. Сылганы. Республика чемпионаты от Дальнего Востока, это чемпионат России, это Бартаманның метугунан. Бландан бар була. Сөп, онан буллагына бокса бутыгар күдүк баракат әһәлләр. Әлбәки кайыр урут буллагына сүз биргән холовра һәм бир металкалар дендер боксалыгы тахны барата булды ди. Оны 2 сүз местәкәлләр хоттыру күдүк булар иде. Тон бидин бердән мистәхәте кыйга. Бар була. О 2 бу буды һүдән. О ja би хоттыру күдүк кеел нарата булды. Онта бирин булана этергәлләр 3 местә булана юри күдүк. Ондук була Алла. Һәм бир ондук бер металкалар булды ди. Олар булана бейха булана кем каларын катабит. Эһи күдүк ки холус. Чагылкай холус. Аллах нар кыя бигини бердән. О сенәти кыйлар көрдәк менә холора Гөргүз Урсанович кайдагына би хакайра бар Пекинге метал бар олон кол хуҗа. О кайды җаллар дип атты. Осыннан Нороту Түмәр Василий Воров холора Россия кайдана Европа кайдана бехмеванна олох экранын не олар үкүл хуҗа. Хакайра бар олар тугына кәсәдер. Олеген булданы инде кыйлар бигини Норот тугын кытыгыл, ханатын кытыгыл. Олох ки жон барда төмсәт үһәр, олохко тардыгыда күһүрәр дип келде. Онан булланы инде күрдүк. Күз күтүнән өссөк чемпионнар белән якынады. Онан булланы холбырып көркөн турниры көт дип кайда күрдүк. Норот төмсәре бит. Ити бихи кыйлды бит. Япониялар кыйлдары бит туга бит дигән келде. Билин булланы Азия чемпионы булары бит туга бит дигән келе бит нада оттар. Өрөгө итинде хакалар Норот бутна хайда. Аннык. Сөп онна холбыра кандык тук буландар балдары профессиональ боксага. Профессиональный боксата бу билинге булан вызов севера ди ултар бут хаддах болон хебин. Билген вызов севера Миша главный бойга чемпион Азии болар. Назар Андреев чемпион России болар ди. Онтан этенге болган Эхил биги уже инник ултар бутер уже соллар алдар булар. Анра алдар. Уже беги багар кепсетемит багадар манги шу олтыр ещё дикри сактарына и багада келдер якпынсып. Умар Назарович Кремлев эти ассоциация международного бокса бар ди. Кинер бәләре ныр таңнак ныр күстә курактылар он Россия. Анда дүтен бардан келдер. Бендаганы онны олтыр бутын келдер якпынсып. Эс онны келдер дәпте уже улган кыйы булар. Оннан аннара бу профессиональ боксерлар бутын хокуру аннара баран кыялары да булар. Хавырди онны же улган камы булат. Именно бу биги бу хагыреттен алып булат. Выездной доктор. Выездной курактылар. Выездной курактылар. Именно желлергер бу бакка хлор тагыр бу Василий Петингурдук ите. Ибе курактыйты до атын каннары регионы дойду баран бе кисем барамдан дальше рейтинг токтурун таккарын гуд. Аннөлли хананы күскө. Онта бу биги жол бутугар туакпатта бокс федерациятын Умар Кремлев халая dedi. Хүддә күстә андай дуга тергәле тарбака баттанар халая диде. Онда билген андай ду федерацияда ме халая батты. Билин Пекиао кине хал биячты булды ди. Мене Пекиао. Сөп онан булданы Умар Кремлев туган бу билген токтабыл кенә кастык бит. Умар Кремлев билген һәм шугеден призовой уларында ди. Олеген кас бидди ки карагамаяр билген. Россия местелен бара. Оннагыр
Меслес битакты жоңа берер бете. 500 Бес. Инде канды бу хок буллай. Урут чемпионга 500 бидактарны мактал куды булар булай. Онтон билген буланы олох үрдәте призовой. Де билген кылгас токта булга барабыт. Ол контент кемсетибитин салгык бут. Эсете гөлүтү күннән күндү көрәчиләр, күндү истәчиләр, эһеге тайм аут спортивны берине бу эфирге көрәгәт истәгәт. Биге студиябда бүген Атыр бут Жаммут, Георгий Саныч Баракшин, Василий Михайлович Игоррап, онна бу билген доготта, бу хоторо кеменен өрөгө спорт урага егер хакылардан ам бастыгынан Азия титулун ылын сөптә Михаил Варламов белән алар. Үтө күннән Михаил. Өйтө күннән. Михаил намно кас кисим болары профессионалларга. Бу профессионалларга Хәттис кисим болар. Хәттис киси те, онда улар любительләргә кине өсте хәтта түгелләр, Окрен чемпион, Дальний Восток чемпионы булар. Сахашер Сүмәдәме командадан капитаны була җибутә ди. Олох әлбәттә бу триумфка кистән торада, бе олох көбәбе битерде хатыра тибет. Нар финал чемпионга тием барам, ди. Каттырам кирәти бәдә ди. Россия четвертьфиналга постоянно кайтат. Нар онда тиерне. Хәдәр мөкөрдә авыз кисиләргә нар хаттырды. Оннан да тох бар кыдын бардын билгәндә профессионалларга таһарыннады. Онан белем кайдагай. То белем үчүгәй. Ото бу именно бу 3 ел проф боксам итогы булар бу. У икенче табастыгы вызов север тоже постепенно үлелән диртанын. Полностью белем кисәргә. Әбәдән кыйкны. Любительләргә һәр така кастөрәтә, яң кайдар профессионалларга бастар кудык көне. Олох касса вак киренгәндә бастырмыйттан битерде вак тигенә чүле йөрәтен. Билен калыбыра көһәргәр тугыр гаттары көрүстүн тугыр уртылага бити. То осен бу профессионально кисәргә постоянно хаңа билен. Он уже бу полностью был же от А до Я билдим не помару. Он тулахан Вася мыктынык маровнами. Ол эти диетолог булан. Осен барта уже был конкретно аданна именно профген. Тук сүрүн ыракаттары көрүстүн. Бастан көрбер тугата. Ото раундырухум болан кандай биле переломный моменттер бар болар, үсраңга, түрдүсраңга. Он уже астак уже нормально курдук бол. Риман аршот токанада ди. Хенеген токанда. Обычно меня там боксом он раз бастыгы ранты декират. Бетлен ермрон. Он уже постепенно уже наращивает дыхание. То и никогда не уже почти беливит. Де билген Азия чемпионы болу концепт ам бастыгы ди. Улхан ат сол ди. Антон ота сачыгын тө өреттин туак кихини. Туак жен кепсе концепт экени тоны. То бу әдәттен уже билбиппи йөрәтә җавыз. То туахами бәте эдерул хүлбүстәх то хүлбәтөттәх то. Он бәтеме любительская шуй. То чемпионат мира кисви. Он нами без проигрыша баранер. Эме курдук бойдак була. 5-0. 5-0. О, şey. 5-0, 6-0. Олого şey. Жара Георгий Саныч, жара ол бутугар сүбәмә бирәк бит инде жара телефоннары лыга. Бия токталоо эренерләр. Жара бастыгы итене ылабыт. Алло. Дора болорун. Үтө күннән. Дора болорун. Истебит. Ага, бонюр бамал кайттан Георгий Русланович кай. Кюга экранга такып кына нагырды либен. Спорт посол мира ден Георгий Русланович депутат быгытнан облыс күскөлелерин билебиз. Кен туттабыт, сөн алыбыт. Монна эндикитен эсседер дүксетихилери багарабыт. Мал кайттан Четлана. Мактал, эсседери кытынсап 32-00-66, 32-11-66. Жара Юрбаттан биледлахтан. Мал кайдар, молодецтер. Мал кайги биле апаты боксолог Дигинен мен боксо дөйдүтө була. Ол таблиндан эдде Артурны кенчисин тең тетеп Василий Афанасьевич үлләбитәдән үлинде үллиҗдер. Школлары күстәх малкадыр киндер. Он Василий Афанасьевич тиләчләре белән үксе бары ото үксе улганаңара тугынан тренерine үллиҗдер. Ата как учитель учителеден бар битте туха.
Онна тренировку дуп. Онну боксаттан дәл боксер, кикбоксер тагыстади. Сөп, алгы бар, Герусланович, Михаил Бутер сүбә бутна тугат яхан сөп, оксана Михаил сүрүн мандык качеството туққа тали, шөй качество тали. Это Михаил, тут были хан уже бета туқ было, состоявшийся бета спортсмен был, ди бой беулах любительской дигинен шөй ба карьералах. Чакыртык, постоянно кыртык эти любительлерге бета терен курдук четвертьфиналга тиен кейтерерта, то блин профессиональный туга рекорда 6-0, это были уже титульный был. Лата, блин, Азия титулын ланы уже дальше сула аллан бери. Бұл олейін бұманны үшедік бәлемненен, яғаңын көрін, Михаил, үшеді достойны диар, дүйдігір тоқыр. Бән істенер, үшеді бән көдіріқінен олы. Жара Василий, товарска ту великана бит. Это бик күнә хәвәскә. Онна хоп ман туқтяха. Михаил варлама бит күстә горда туқатары. Ан ту кини хәб белити көрәгәни. Боец был, характер был. До конца он рауны кисене. Тәдә алайдар, тәдә удар пропускай да химия кисер. Тәдә микинеге бирге сборга җыйып бетте. Бирге кисә җыйып касан. Бир яң кисер ди. Онда кине хавасы говоралар ди. Юрнан мен булагана училище олимпийский резервы киремин Россия чемпион булам барым дальше бар булам. Олин сол буд мана хадара хайда халбыда. Әдә сборга җыймый пасан бирге җырты. Би хосколор орты биди. Онда мана хайда һәм барам билин тәптер бу профессиональный бокса бутылган. Тюменге вист. Онтан Мишалатын сахатын главное күшке нуру андай дуга билдер хәзер дигән багыр. Сахар. Нә шөй мактал. Я себе рейтинг алабыт. Алло. Алло, здорово, Друн. Итё көннән, Боксер Муашевин. Перспективалар боксер, тох тренер Илейбонов канлы дилдери. Василий Кенерти биду эсиһиллерду Илейбонов жахамаста төртә усалдаңа биете. Бин ханна бар дине итабыт. Сөп мактал. Кене билин усалдыңга бар. Онно жарыктыр, онна Павел Васильевтин баргонга Павел Васильевтин билген үлелдер. Ото Павел Васильевтин билген тон хамайтын элбегарнер болуп була. Россияга финалды дип әйтә. Әдәтләргә мехасада меслесте. Онда улхан жоннага финалдан турар. Булдырын әйтә. Онан булганы кескелләр ул. Оны ол тренеры Илья Иванов болар. Сөп, халгыр якын сөп, ода 2-0-6-6, 2-11-6-6. Я Михаил, әлбәккә егендә интерьергәннәр кәндәгән хилләргә, нар профессионалларга бу Михаил Варламов бар, я Петр Васильев 2 ул да чалхай ул таксаннар ден әлбәккә беләйтер рекорд күт шугай. Эн бән туна кылгасы кәфсәре. Хана төрәбе көне, онна бастыгы тренер, онда белеңге тренер кими. Мен бәм хунтар ул тәлгәйтен төртәхпен. Әлгәйде. Басты тренерим Маниклаш Павловтен. Әлгәйттен агыс мастеритен тарбыта. Тон билген бу бәм панчерга хайын үлдивин, onun рҗактын, оны бу панчер троена Филипп Сергеевич жактыр. Сәддихте. Сөп. Әсбелитене алабыт. Алло. Алло, дорабылары. Итё көннән. Яманны вопрос тапын. Хабиб онна мартариягар ден жоннар баллар дие. Итилери гытта кисер кына белегиттен оғлары онны белемнен онны кисиге белем яканада диеме. Яка ол оннука кайттак туак колобура бу дипсиңе алаңы доланны оғлары белемне такытна. Бир оғларды кисетлер дияны бу. UFC дигәндә, амма. UFC, амма. То мама кем федерация бар, тренер баллар Хлопков Иван. Төшү батык үлели лидер ботурта мен билер бинен республика чемпионаты булып булыктак. Вот лидерлар то ме кескеллах үчү бәвет байыстыр бит механа бар хим ба булыктыр. Потому что федерациядә үлелер тренер дүллилер көмеләре дә бар. Кичкин Александр Егоровичкинләргә эме федерация бар килнәргә көмеләһәдер. Поэтому перспектива бар товар имеет күренгән. Янан колыбыра боксага да таксык белән сөп, океанның туакка умумага даганы үлә бара турар. Анан
кетехин биреме көддөрүгө hem bir тон таксак популар дейни. Холбра UFC-ге биттен тие жибуттар. Ана аялла азера билен UFC тугар көмөлө хәдер. Мексиканец кесе. Спортсменнерге Атрол кисере ул. Багар даны кисендер. Көрүнгө да шөйдү. Аны ылыктырына титуллах кийип. Ана инде титуллах жоннору түгенdik чемпионский туга келдерендер ди. Анан Олар олимпийский чемпионнарын түргүмады кисәчләде 200 бой оңорон барандар. Анан кетәбет ба аялла азыр багырдагына кисен сөп дигене. Анда жек шөй кепсети надо, мексиканец такому лёхтер надо вах, яны. Сөп Алгерия хатын сөп 2-0-6-6, 2-11-6-6. Сөп онтон ити ким кай адама он Алексей Варовский биринчи жартын хаҗалларда. Кандай жартын хаҗаллары? Алексей Варовский пекобу залга жартын хаҗар, Михаил Иванов кинеки боксерга кикбоксага жарыктыр деп айтып билген бу Кубок мира бастан келбите Михаил Иванов кине билген кине жарыктыр, ондан Нурсултан Халыкбаев ити пекобуга бар еще байда команда олар үлеле жаллар. Онтон Кай Адамовы кине агуту залгар бар. Игорь Пахомов тенгорне болду. Мастер бол. Боксага мастер кине билен жарыктыгы жереме күнө жартынан пара отуралар, лапа отуралар. Şu baydık jartına hajalar. Onda kinler beyler armiya hajanlar, armiya hajan parayan turallar boksaga. Ye. Ondan bilginlik perlegayda bu sırada hevlespittele. Onda kim? O varaski bu hayını bu lapa ollep. Edde bilim ne bu lapatta. Kay adamı filme boksaga memnun karaysı handa gabit. Kanlara Instagram'ın kiren kadar bitti. Sosyal sitelerin kiren kadar bitti onda. Bunda kamaranın olurdu. Kan kisevin UFC'ga kiserim duyuncan tahvil bildi. Bilin banda bağlaqtar onda kendi etan kiseklerin bağırlar yine profesyonel boksa. Söp, esbir gitinin dakika alo. Alo, ötükün bolun. Ötükün. Palestina kadar dibin. Tuak den bir pratik aktı Georgi balaksın bir olimpiyada medalyaların bolanda televizyon gördüm. Onu böyle Indiyadan kumar den attak kinikte kisere de onu bit bolana de kumarlar eden. Çeterim bir yıllar buton da çakçı koptu da. Onu diyeyim ya istedi kadar onda bulana Skaselitten urtağını müznurne klasta boksörder ballar. Ola pustarının ola aktılar eginden ballar duhuqtu. İti Filipov diyen, Kapitonak diyen. Hitten tuğunan bileceksin bağırı bunu. Это федерация, еще бы вопрос кидали, федерация, Республика Федерация Чушуба книга такая, Кривогоринский район тохпар данные СМИ такая тохтары. Барты хаяма бокса тыгынча 900 биһен агысылтан бу битекылларга 2 томна хулхама книга такабыта история бокса республики ден. Онны тохпар жанар бит аңардас международниктер битер үтүлө мастердер болбакка 300 спортсменнер тугунан үшөйдү боксалы спортсменнер тугунан информация бартан бар. Ондан булана интерьерги жандардын кайдары бул окутун сөп булла книгени. Оны тух электронный варианты билинми таксан сөп булу аны кемге онан холо бар hem biriti биги атыр бит спортсмендер бит тустарынан hem bir кинигелер такатыр олар. Мен белер белен холо бар кинилер чөпчө кинилер да тугунан болба карактар бараларын колбан хуриячылар деп ол hem буланы эни көдөбү hem bir булар. Сөп онна билген кине документальный кинелер бирилер эме оңолдар болдулар. Атыр бит спортсмендер бит тугунан оны эти чагыр деп үле барар. Bir kabuldan ulusal sportivne jurnalistler de varlar, tohtar statistler de varlar, tohtar statistikini yönetir. Onun istoriyini kasayar çöndürüm ya ulusal bakter. Onun hena vartın bir metekellağına baralarındağını bu vesiliyi görüp da görürsen işte kinigen takıbıtay anatomiya boksay. Östedağını taksara buldu. Söp ondan buldağına ketehin hem bir emekellağına hem bir kolu böyle atır bıt sportsmenler bıttuğundan kinigeler taksallar. Söp. Dere Mikhail onunla olsaydan ben körüğüm buldağ diye onunla töhe bir yemenden ki kolu böyle bu çempiyonskay Andrei şampiyonun titulun bıtcağın sebebi. Yani hem bir beyağı bulanları dururağım buldağ diye. Keten körüğün elbette tekepsitağın. Антон примерно уже бу
допустим, в Азии поян уже первая ступенька болар бы. Антон уже күстә хули бар даганы. Тики хылнанин. Кайхап, кисехап, еще дик барды бар даганы. Грамотно үләдәккә. Ул сенети менеджер үтүнән, тенендер үтүнән. Оны бәһәккә подводигиннакка кайхап. Онна кыжыгыты блин промоутер дем бар бата деп оксага. Ол ондук шөй ки хаты бестаккана иген хада паракасти капыла. Эти холо бара блин UFC-ге кабиптах кимне Абдел Азиз тенеде де. Эти кийинен гына такаллар бит баралары. Оны те ите хаҗы бар. Чисто бара Дагестаннан кинден таксаллар бит. Вот бир кийин тутуп туспуттар. Оны ол ки конечно катчылар, но киндере сүз бурган кийиндерер. Онна түргенлек чемпион титулын кайылдар, хителлер. Ондук кийин ада бит. Онтан булана казахтарга булана спортны кимете. С киме денеме промоутер барды. Кемермнан мистиматын. Бу дүрөтүм. Ол кийинен нөңө түргөн адеме таксалар. Шапка тарafından напта Türkiye mal. Oraya hem bulana Grigori Popov memlekinden taksa hacıbıda. Aha, bir Kazak promotör. Oraya hem bulana indi promotör kömürlüstağına men hana batugün taksa. Sebep kündü karaçılar kündü isteçiler bilin kılgas toqta bolga barabat. O kanitten kepseddi bitin salgıqpıt. Яр күндү истәчиләр, күндү көрәчиләр, эһиги тайм аут спортивны берине көрәләр. Бүген биһиги вызов севера ден фотора кеменен аксыны 6 күнүгәр өрөгө спорт орагайгар болар. Де улхан тәрәһен туган. Кәсәтәбет, онда де профессионалларга биһига де Михаил Варламов кисер әттебет Азия чемпионын курын булҗаһыга. Онда де оны таһанан де биһиги билдер спортсменнар бит атын спорт эгеттен келәләр. Холобра Алексей Уваровская биһиге тыгын чемпионын кудук билебит. Онтан булланы кинне утары же Манчаронюларын икки төгүрләк атаконюларыгар муутур кыйлага же кай адамап кисе. Я жикти же охолба ким даганы манны кете спатагар эре же кай адамап же ринга таксан же оксугар. Хеп жара ката кай би хотор та такала хажыбдын же тайма бириге. Онда оло атынды кепсәбитин эре же аны билин боксер быдына келелер он. Жара боксага сыгынын кайдагай. Бокса сыгынын оттан тох Дихави, тагам чистованнык оғылдақ біттен үйретереді дуойка, там, боковой, ударка үйреті хатыреті ұнаттын. Бәм, ұнаттын бұл кәлің ұла атамырым ұнаттын пара айын тұрар едім. Бәм сөйлеуін ұнаттын боксаны. Үнті ембеке о әрке қайықтақ ба. Олейін ұндық темін тайын қайықтығын. Бәм, чисто. Де көрөк бит кайдакы кешедик. Блин, жарык шөйдүк бара турар. Югуртан тугумде. Югур попом. Ифка то теңгерне хптикине меш кисетен армияда теңге жуппит. Югур ме бартен тохтирта. Хин шөйгүн дирта. Та күрәскә хоспун гаматын. Ин отгам ыданарар. Станганы бырактакка хин ыдарып бит. Югур попом шөй тренеры. О көрөмүнө ки видеоларын же бар кепсигеп. Урут канара үйдү билен Россия чемпионаты международный дөйтәмис бит ади. Хайда жиктик байтык. Оксубдыр ок кулла бурдук барын түспүт. Онун шөй тренерге хажырабык. Сөп. Жамтан Алексей Варовскийга тутет де хамаран де. Көрөлөр бохта кеде. Туу хаңарар бит. Толюха теметтен шүдүк белемне не хадивин тан шөй бойко дирөхбит. Тамин пока секине деленен олох чөпчө белем болум ди ханыгын. Өсө шөй булам булар. Жанан күндү көрәчиләр де өрөгө спорт орагайга хәлләхәне билехәтә. Ким кайрып диде. Дүгөн чемпионы ду, Манчара чемпионы ду. Атаконюларын мастера ду, эбетер Модагобурия мастера ду. Жанан көрәпбит. Яңа кайда, яңа кай. Мен яңым тон те аспка пресс-конференция агонагы сете. Вараска кене. Вараска кене хеттон 9000 дебите. Онтон билим булана агон төт аңарата. Биле түйенерера. Яналар агон төт кисет. Силовой бун брахпын кенне түйенерер тихап. Те туха усын бокса кене кардио русская. Дәрәгә. Секен агон төт булды ди. Агон төт булды. Аны тагына секенләргә бәйләре специальный пояс аңарга җибет. Аврора Сибирика ен юлләрне компания ораҗыр. Именно бу кайбыт ки ол пояглар. Төшкене тахана җиндакты киселәр. Тух бардырны.
Мандык тохин сценарийин хуак булай. Хох сценарий дох манна хаандагана бу хагаринс болдур манна хаанда болбатан. Эн бейсе поезд оңору доктор бит. Ол поезд үйлерин састырын тухар жедергер янан туруж. Видеоны жаллар. Наач онтон кайда форматтак болар экен хас раунд хас минутта киселе. 3 раунд 2 минут. Эне онда бит. Шортиктах майка тох, шлем ох. Профессионалдар худук. Хан символлуктан себеп. Онтон печаткалар улахан. Улахан манна размерда. Шөй бит. Бастыгы раунд коттырда ханада 200 раунд бар. Я тынгылан барган просто этяхан сөп. Биттер беле. Сөп бехер эридилер истекка. Алло. Ау. Үтө күннен. Төкүнен. Ыйты күн. Төкүнен күндө доктор соргудуй болдун. Бу наче бири болуп турар вообще. Бу профессиональный боксова сайнырыгыл мукытына берибин дет уркуттан катеретибит югускайтан Руслан Путова беребин. Вот он мен бу Михаил Варламов белем нирге кисиге белем нирге билен тора боксова оба били профессиональный киси боксова утасачытын майгатен сигалетен уна хайдах тактикалаактык оксорун, конечно, уну үйрөтер. Уну билехтен нада. Унук болуктах ол гынамран эссе хитине хибастен бу Михаил Варламовка 2-3 гой коронный удардары белемнигитту ден. Сөп мактал. Яда Руслан Портопов ен жокускайттан ыйтта. Утарсаатчыгын майгытын сигаретин үйрөтөгөндө, онда коронный удардырып чочуягонду жете. Оксуулары коронный. То постоянно үйрөтөбүт. Кол тух ошибкаларын оңорорун айырын фишками бар. Тух кембир агастыга тажоккым. Он уже бойго көрдүрүп канат. Мадак бар. Онда колобра профессиональный боксага түргенник эн холобара андый чемпионы боларгар холобара кыргы кыйланадыла булай. Оны итинар ток болар ди. Холобар Конор Макгрегор кайда ток болбутай да. Улуу чемпион болбутай. Холобар кене просто жок, хан техник көрүп ди. Оны ти кайдар бир аример ток жондур талара бит. Эти камера капсабит ди. Оны киндери ол элбек бай камера жондурун кырар. Кайып оңорар булай. Онун жонду көрдө дөйдәмер. Оны бары туга улхан оксуу келлей бары кинне хайылар булай. Оны ыңыралар булай. Оны көрдүк эме тугра хайы токуйду хабар бит. Оны холобра эми кыргыбайды кыя венден тугума белемнигинду. Эти итлар булай. Коронный тугра оксуу. Камера хорохки хайплан такар бу. Кандан. Ото мен именно кыргый боксатан хайыкма көрдүрүк бумары. Тами Одук фишкан hem bir yörtağın hem bir. Ağrı постоянно мечтайдым, хас ол оноран киси кымар бакем биханер дөйдү кымар. Оны холобра кадикче ба бу. Холо хазар бесрааңга дөйтөн жөраган оны Азия чемпионы болгон. Ол видео он холобра туакка Америкага көрөлдү булай, батта. Онна о кайда туада шей кийде оны хара ыңгранын ыктырсап булай. Шей ба ол бара битти. Ол hem булана эти менада. Onun kulağına iyi haber tuğu var abi o kıyını ona kırığı kıyını Allah onu bana kalbitti o tayhe küçük bir şey onu hatır mata kabitti hatta onu ol demek ki bilgim yanına bu galcatçılar hakikaten doktorunda mı kamil yok bitin nada ol bu tuğar hala bara tane elbaki kadar ergeyge tolarabut açınanca kini Küygen küys hene tiger hene bildiler bu. Tustuklar bu hayda kodu kıttı butan kodu düğüp hatta. Onu yantan bihin kaydılar. Bu bulana barata mehana var. Kinder ere ütüleri bu bata bu bulana galcatçılar kamera hem bildiler yine. Onu beylere de öyde ve hallar bola Japonya strein kayanlar diye. Oraya kolubara tönel bakikalar otun Kur'an'a halaga ki hayda arılı vapıla batta. Oraya şey bu gay. Onu kolubara iti kıra voltana ipedi. Biti oğlar kişiden kelle bitleri diye. Onu saçır şepelokten ol barata. 6 класс вернәчә одут килә кисер. Оны кинетер. Бача әлбәк ки көрәм туддана тустарга шөй багая биттен. Хәдер кас бинди хамдан бардык. Ыгылак олен ки арылалар биттен кәсәбите. Оны колы бер әниме янны кудук арылы кыннады. Ди, арылы кыннады, оны залы кытта үлле кыннады. Оны буллана да бары кәлиях бит, көрөк бит, гылҗык бит. Оны эһиме кәләр. Шебидә хана табын
Ақсынне 6 күнігер өрөгөй спорт орағайығар билеттер афиша екіті атыға тағастылар. Бара соға 5 мәғ доғыты. Интен ұрдық чепчіге бол ба. Онан кәлін көрін, олық аймақтарғыдың ағылын, таварыстарғыдың ағылын, бәғіт емекәлін қорақы оқты бұл вақытына тоқ бар, жоңғытыр барды әрiyengет, олық әтергелі бараларын үді қанады. Бұл өрөгөй спорт орағайығар. Бары толыр оқпыдың нада, онына бейі қолы бұра боксы хайдыдың бағара бұд, боксаны хәңәрі бүттен дақастық бұдың хақайыры. Бейіқі боланы әтергерлі тұстуыры бол батақ, дығынан нүлері бол батақ, боксаны ме бейігі хайдырын бағара бүттенлер кәлеқ бұдың нады. Сөп, онан дегенен ағаяқты ке қолы бара толыр ойынсы, қаст бірі ғана болой. Жүкускай қорат ағаяқ 5 бірі ғана кәлләғаны толырыр. 5 бірі ғана, 2 бірі ғана кәлләғаны толырыр. Сөп, өсі бір ейтін ала бұд, алу? Алу жора оларың? Аха, үте күннен. Жүгінен бұл қағаласан бұпрос бейәрін әбін. Сақа сирен спордуар қолыбыры маннықтен бікті бәр тоқ бар. Абек пенеген андай жүні үсті көйбіті, бітірле біге біккіті, окентен жербан күтті биді көйбіті. Отын бұл болса, Георгий Балашын Европаны үсті бұл Василий иккіті. Отын бұл сақа әргер үші бірі куота қалбы күдейтін кендер тоқти ханылдар еннік түгі. Тоғы абдар екі әрі бараны әрі бікті бағайын тұлықтар еннік. Сөп. Атенек квоталарын сыгы улакале. Квота бар, улатын да хеп, текчен да хеп, конкретно маннык тугунун келер статистиканы көрөлөр бу. Маннык бу бута ден. Отон динник токтуры сыгы улла. Иши уаттар калдактанда үстүдө да кыяктырны булла. Европандан, миринан. Маннык була. Чуть неверно этот как. Гүргүл Санович дегенер төттө да кыякын хепеде же. Тең бай кисиге же. Би кайда жана хепеде. Финалга. Ото бемре ме кедим жана. Аны же бокс агайник булалар же. Хайдар судьялар хорор кая хәлләр. Көндә бик кая хәлләр. Онтан булана бик бинекен атын килидин көтәм мәлләр. Инде ме бар. Же, онун кайда тәкән маккан. Сө, олан булады бу хырига судьялар бут бейҗеки булалар неден. Әрнәме була батта. Онан булана бокса мәһәнә бар хайдан бии булана бокса вот дерин историялар урдур коттан бия хаме чемпионнар олимпийская нюкыттылахтары балдар булла. Онан бу история бут холобра хайдан яхта, топсарылдан яхта. Онан халгы бу холобра кыйы сыпочка бысты вакта. Сөп, онна жа багана вот этих хабары мантагала. Михаил эн ылжачыларга, көрәчүләргә сахарын вактактыр туба караганы. Оны ыңыры күддік де. Антон гыдзачыларга оны бүтүн хакырын октоктургар ыңыргытыр антон ыңыравын 6 декабрга аксын 6 гаркалар кетигер төннен элбак болук бие кайчадан мотивация кисеп битигер. Табаханамындык мен төннен улгана кайдык чонун үшөй кыргый бой көндүрөк битти. Сөп, жара кай. Басты кай эме долгуер бултак, улганнык того жетеркене ам бастыгытын таксар бу ринга гаде олок атын булла, батта ринга. Оны ам бастыгыда иччелбак көрөндү дана кыттаган булла. Билин холора 5 тыгынча кигеледи. Батта онда атын багай көрөнгө, канды кытты бата көрөнгө. Эн ыстанга өтүм болар онда этергеле бен булла. Онда кайдак барак кыякын себеп. Билин бана билебеп булла. Я кайрынды кай батын Алексей Варас олок атын тамнак булла. Батта е. Онда этергеле өшөйдүк таптары кандай булла. Аны баганан да. Бен туган долгуевун. Танда келен ылжыргытыр багаравын уннаттан шөйдүк Алексейдин шөй бой көдүрөк биттянын. Та ток бар бутунан кисяк бит. Уннаттан 6 декабря күйтөбүт. Гүргүл Санович. Барта телинде мала. Татаксыны 6 күнүгөр келен часы Николай Барин эпидин күдүк. Триумф толорон жанар бутер шөйдик балейдан Барин эме битин күдүк титулны бойдер боллар шөй ба соперниктер. Тогосаны шөй кисилер болдур. Келен болдур келен балейде хатын надо, поддержкалы хатын надо, чо кый келе. Василий Михайлович. Ата мен осынан сақайырға 2-ші 14 толға кесейдім. 2-ші 10-қысқа онына бұлырын 2-ші 24 толға де. Жебер оппар жон көрілер доғына мәқа жонға жер бұлағына мәқа бұдының күтуғыда кәне берерді. Күш берерді оны күйе бар қадырманы олық қарамы отымай ерді. Ол күрдік бұл олықтар білін кеселдергер, кенер кеселдері ден Иранистан келер. Пшеников
кисерди. Оны Варламов Миша Таистын кисер. Оннатын олтар бут эме утарсаачылар улус күстяктыр. Быйылгы утарсаачылар бут олох просто жөнү албатыбыт. Барта олох үчүгөй уровеннах тахамнах спортсмендер боксерлер алып. Олиен каз бидди бой олох таңаннах болду яны. Оннотон бии профессиональный боксовут хайдаргар олсан бара бирдик бир сүбө бир мандык хутурук боламыт олтар бутун өйөккайын. Онна ол өйөһүнден триумфка келен үстүгүнчө кийде тору боллагана көрөн олар докпуду олтар бут Россия чемпиону болду. Азия чемпиону болду. Ди боддыгын биги Россия алаган чемпиона там бу Кая Дамов Манчара чемпиона, дыгын чемпиона кийсилдер. Олох өтө улган браник булай. Аны да аны себе өсө шоу болуга. Темир бу профессионал бокс шоу курдук. Атак сыгылара, кирилер атаккылара, кемере аксугара кайрыты барту улган мандык. Браник болор. Эти браникка келеңе кыттыны ыңырын демит биги бары ыңырабыт. Же доктор, ихтиги паттаты бу коркин тунжун көрүпүт кайда курдук. Браниги спорт браниги бу сахайра терьен сөбүн элбек жон сога көрдү. Онда кычык бу Россиялар да көрөлөр Дагестанда да хурибуттар кели халбыт ден. Надо шөдүк терибик кетти. Онун булана мана бар бу вызов севера бу терехен онтон итагас болбат ден сүз бурган итагаябын эренебин. Оннотон иги келенге деме бу браниги кергетен ден ыңырапын барабын. Аксынны 60 күнүгөр өрөгөй спорт урагайгар 5 жастан болор доктор. Билеттер өсөтө бурган атабын. Сага концерт тохтенте. Афиша екіті афиша екіті тағыстылар. Онан болғанда билеттерілін 5 мәғді оты. Күнді көрәшілер, күнді істәшілер манан бері бітті мүктенер, чөл дұрывай болын, анығыз кефирге көрсі өқа дері.